Shifa Wahakaga Part 5 of Marhaba. Part 5 Gawis Ashara Harundash Gekudin Narnobule Manzur Takai Arata Hurung Ekashiganwe. Superior. Ahmad Dai Shifa Restaurant ga Ekigwe Gota Visnafa Imefahuni me Hamat Lobi Gekulam Babashe. Ahna Inge var a safe kulik or tridoguratane. Ahmad Shifa Kari Bunye. Miha kang aharung etanawarna tang fenit jayao. Shifa var a kamburde fa Ahmad Kari ehie. No fenorna. Aharnang itubar kure. Shifa Ahmad diye in and out lodge ki akule kochi dukurat akashe. Etarung hatarugadira Ahmad rume bukurie. Hatarugadir wan de mech kulevenata. Shifa malame kuragotaka Ahmad karieste. Shifa hi kuri aharing MNDF ganule ti gaga eha bare nuhunani kamatta. Hatarugadir tere Shifa nugure vara go jahalano. Ehem bunefa Shifa Ahmad kosa ruma varne. Varang adagaru meke. Doroge talues ini kiria nunek te haluge. Magina vagusta ken israf noko temi hunge de tumfeng ekolie. Enda hisaba devung iru temi huri ba te sutke. Shifa ang Ahmed ke dait kok dalurangala nufenanis Ahmed Shifa endumecha kopalie. Kopala fa Ahmed ke moon Shifa gemini frita karikolie. Deng hivi hunu duehe gamiha ko ice corn bonfeshi henne. Shifa ang evagut hiwi Java fazayang aragan devong henne. Ahmad daki wara kurin suremes ice cone buyumuge hunar dulugala wafa hurimi heke. Shifa geneva avasriye huravune kontau kambes negune. Ahmad nimumun Shifa feshi Ahmad ke diet kok tal boshe. Mio bud kok tal huskurevene bae Shifa hitangerie. Kev varne bae. Shifa ge karuge hikkum filande Shifa e diet kok tal buye. Me koktel husronis dengeneti mini fridge alla. Ahmed fu nevai la mombunye. Mage me mini fridge regular fridge aka badal wavaru mere kollat. Shifa ades kurye. Ahmed nula fagota kan hilie. Ahmed denfeshi gol jahashe. Egg gola turan den jaha gol bare. Shifa ge gol furigen bandu mangabedze. Shifa lavva ardatakum fartaves hivani gudagen dahene. Ahmed megan libuni itur forieke. Mika mehem vegan danikon Rashid phone a viber in messaging ay. MNDF gaule mehen Rashid the phone message ke. Kale anghenum firena kai ki kuli kotri dugurata ka vadit. E message ay ki ini Ahmad da Shifa etanawana nikol info ke. Rashid ang hiwi Rashid ke fadashum bingand demik India henne. Rashid vagutung e message Mariamma dekye. Demi hung avas arwa lafa etlodja devuni kine kambes nengune. Reception na hisaba Shifa ke arduive. Edimala Rashida Mariam baru mene kadie. Ahmed ke diet koktar Shifa ke fridjum bera nerune. Fridge oti ekkom femborde fe. Ahmed gaga hivi current jehune. Vara gadea talua fein koktar le hulua lima kokta buragen daheng Ahmed ke diet koktar lung kokta bera die. Hama evagut Rashid vara baran ekotrige doro kopalie. Talu naktagen gosa doro hulone. Mariamma Rashida kochia vangiru es Ahmed ke diet koktalum buragen ea koktang husnue.